amezaa mtoto mlemavu, the first thing, hata mimi kesho nitakuwa mother-in-law. Mother-in-law anakuja anaambia mtoto wake kijana, huyo mama ni kama kwao, yeye ndiye ameleta ulemavu kwa hii boma yetu, fukuza yeye. Mama anapea mtoto instructions na wanatii, wanafukuza wale watoto, anafukuza mpaka mama na watoto. Sijaelewa kwa nini mtu anaweza fanya vile compared to kila mtu ako na ulemavu wake. Unaweza fukuza mtu atembee, upate wewe uko na ulemavu wa ubongo, hata ufikiri, unapewa pesa hata ujui kutumia, ama hata hakuna kitu unajua kabisa. Huyu mwenye unadharau unafikiria ni mlemavu hata kusaidia, siku utampata ametangulia kwa athletics, ndio unaanza kusema oh, huyu alikuwa mtoto wetu hapo, mlete. Hiyo tabia inafaa kukoma. Unawacha mtu saa zile hana uwezo, saa zile amepata uwezo, that's when unataka kujiassociate na mtu kama hiyo. Hao watu wako kila pahali. Kwanza hata Kisii hapa ukizaa watoto wasichana peke yake, wasichana wanatembea hivi na wanapita mtihani, sio ni ulemavu. Unaambiwa hujazaa kijana. Tuko na shida mingi sana kuinherit land. Wanasema sasa wao wasichana peke yake watainherit land aje? The brothers, the uncles, kila mtu wanakuja wanafukuza mama, hujazaa kijana. Na ile mimba mama anabeba, huwa amepewa na mzee, aja tafuna ama kule kiberiti ama kitu kingine. So iko shida nini kila pahali. But sasa tukiongea inakuwa agenda, watu wanasikia, wanarekebisha. Turuhusu tuongee. Kupatia people living with a disability, requirement ya NGAF, they have to be 4 to 5 members, 5 to 10. For youth, they have to be 20 members. The normal group inafaa ikuwe about 100. Sasa when we have 13 groups leo zina benefit, roughly tuseme hao ni watu 500 tumesaidia. Bachagega kwena na ebidogo bya abantu abana baminto bali batali konyara gotarabya nebintu byo gotarera na bintu binde. Ekero Donya nkunchukana na from county constituency to constituency okonyora abantu bagote mama county gatinge wheelchair to ireli etali abatwalika ababono nabo go identify bare legit muntu tayo kongende likagere ko goike ground kwa morolire kwa ireli etali ya kwalika twaba yukobono muntu legali katate bana kinchenkintanya kwaeru buna toko konyora buna toko ko gusina ndi buna moigule toko enana equally nabo mogotomeli etali ino bocha se office yana tobe kense tonya gotiki nengeto kwa bantu babenyere to bale magukore kerase okonyoro moibori omwana ye obwate any challenge liri abageni bagocha igakomobisa. Good example, omongina liri anyorire omwana obwate obore mumasacho yagakomose aya liri omongino yanyomirwe omochionde onyora abana bali bia gakonyomo mokungu onde gagocho omochioyo obo omochando lyo genderera ntora accept ekaraba amonta koiboru kabate disability. Yani okonyore to kwango montago gokwani kwarora naki igantiringa erige no yana abantu bare babwata albinism they omonta ko barora ko bomochando but into bwate muaura oleboniga ocholiru bune spokes person abwe serikali so igo tese ko embrace ko bana barabu. In fact, there is more blessings. Ekarotoko bakonya ko bwaliro tagetoko konyo muntu gotara nakini my office ngoteberega basa ritigato toto ofan omwana uli ogocha nyomba tabwatu muntu akorange tata na mama omobeno uli ogoteba oh chi ofan chi okokwa bache bono bagwakire kura ntutu analire gotebwa mangana igoro ngakonya bakekonya. You will help people bali babwenerete gokonyo abantu babande togota irie omondoria okororera abataka amabera amen omonene na mokonye chingagi chemechando amen omonene na morende na mobeka be moyo omonene na mosesenie asense na mokonye korwa ase ababisa baye egianjira nirusa yanjira nirunarari aina mangana alikira se kitabu gekorokunga Saburi 41 eye mobaka isatu iga mangana yagakoreka taria mangana ansega